Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum watukufu wa Komori. Namkaribu hawinchi. L'heure est grave. Yangala, tsena yangala, tsena yangala, tsena yangala. Wandu waribe harumaze voti. Hakika waribe haruma problem. Namkaribu. Emana yangala, tsena yangala. Na ihomwali zisa zitanganya. Ihomwali risa zitanganya. Wandu ikao do waribe harumaze voti zinu. Hakika warilimia baya haukazinza kaujirile wo zinu zitwali wapia ikasuri kanga ngodo hamwa voti shaka karnaka uganya ikasuri kanga rodo hamwa voti kao karjaka yelewa wala karjaka hurambua eza tongesa wala siwa voti hauka haini dictateur raisonnable ulo pouvoir yeubaki haharosa bonti shaika juha ya provoquer ye population donc zenongo zinu zitoliwa helikao sisi karjashinda ravembea ihora kahanzari behwa na mwangalie ezivirawo iho mwali bangizo nziro wana wamwali wasawandisonjia malapitali wana wamwali wasawandisonjia malapitali hasibabu dezevotizini na zila rakaudoma mbiali ukaya ekanga mfanya zevotizo namjasure ukana watike hata shababi ujotombe malheureusement garonao ukana zehabari helizibirao gizo nziro swafi ewi ngizo nziro swafi yesa sezinu zila rakauziria zisazadisa na mkeradhi na rikaleshani radhi rijo hanza population ya Komori rikubaliane sonti pia kasi wananya rirenti ze tabia za udolana mwanadamu mwambanga modo hamwa voti mwede hamwa voti wanadamu ngwadawize haki za hao kaze voti zibilizi tolo heli kaundo za relo yabo ntsona pourquoi wandu wajuhe wado tire balreyeli na ubeha climogeni harmoi la population mwa sollicite wanyi ukaije ifanye voti ikao ketu demande rongo tundokana ze voti zitolo heli ya ladhimu ne heli ikao dozarelo ye mwana mkomori hakapara ma voti ede manipilewa ede separielwa hauka azali harenge zila za he ye mkolo beza ukaya mdu ya separe wandu ya manise wandu ili ya jwa urenye encore mieux donc azali hareisulewo ha bamba wa Komori ngwajoka ujiwana na zalisa ihomwali ntina udiwaza ngazija wakati kao ekamdota hamreje ngazija munyibagaka hadeklaka hundu kayede yenda ao hamwe deuxième tour Salimu a déclaré qu'il est au deuxième tour. Kiki a déclaré qu'il est au deuxième tour. Azali a déclaré qu'il est plus de 50%. Wanama wa Komori. Zefikiraza hatu santipia. Makandida wanu izuanzuwa rede hindri. Namrabi ya izuanzuwa rede. Yejuka ujiri hindri. Yejuka usede mwana nyando. Harumwandu wa utipia. Haini mnungu proklame ka hende deuxième tour. Yabo izo voti zonezila rakamwambiani yabo izo voti za transparent yabo eze conditions zila rakamwambiani keze conditions za voti kaziti ezikaya yengezikaya osuko halelo kawajajo doti hada mumwali osuko halelo wana mumwali kwa jojo jikunda malapitali narangalie ezibirao haruma ye sheisi wa shahatu shamwali abasa rangalie uka inu tinamna ya ulelanti na mkeradhi ba inu tinamna itikidwa maana mwambanga mrovoti mjoka mrize voti za hanyu haujaswire ukanaze voti za hanyu zivire
haruma kawaida ya kivoti haruma ziankadrewa zirelwa heli ya ladhimu zitolwa heli ya ladhimu sha sielewa ukaya vala azali akahanza yaje ya manipule population ya wamanise ya watie haruma bihanyo ya watie haruma bihanyo sasi sonti pia abasa rijartombe haruma pieji ngoshio wa mwalingo wa demande independence ya hao ya heshesi wa shahao ukaya kwa na ushinda wadunge zetwabia za hezi siwa heshesi wa shangazija surtout parce que hiyo azali yanguha hiyo azali yanguha donc harifi nzima yewola ngalawani yeto ozeza baki donc yabo ekaredo ngaliando ngarjuhu yelewa ukana wa mwali wasa waleme wana wangazija habukati wanziwani sha wasa waleme wana wangazija neze taratibu ikao bi narikubaliani ka zombi haukana mtuona heli ikao wanrodu hazi wajuha wantia kamili wajuha bengo wanrodu haruma voti ihundrihe wasubuti wanti pia hajimla haini mndu ya deklare kaide ya hunda ngabgareno da haini mndu ya juha rengeze media yambe azali yabeka yeye hundu plus de 50% en tout cas azali tinde azabashi azabab saidie et directeur de campagne wa hahe msaidie de azitowa donc rihundre ne kije ya mwenye baraka bao watowe ukaya wahundu zevoti vao ngondo premier tour ngwa en tête rede hundu ye parti jua ya hemana nyasi Dr Salimu hatowa ranzija na ukaya nge en tête kajadungwa ni mbamdu nge en tête hatede hajidungu donc reje kiki harbi hatowa ba ukaya mimi ngamwendo harumo msanzani donc namrambie bokomori namrambie wanruanu namrambie zefikira ikao zitataya harumo zevotizini namrabie zefikira ikao zitataya harumo zevotizini hauka hale rikahambaka bakadufanya kudeta ya maprezida lewo yinu ngamuono kanga bafanya kudeta ya maraya kudeta ya maraya yo c'est du jamais vu j'ai jamais vu ça c'est la première fois que je vois ça et franchement il faut mruya je komori ngemruya oneto bia jizo il faut mruya je komori ye safara leo ge aparse to bia hamadizo donc wananyasi wa mwali wasa waliso ulowa wasa ngwa ulapitali hasibabu kilmojeni hasibabu hindi hasibabu irresponsabilité ya hema dhamana wa heseni irresponsabilité ya hema madhamana wa henti irresponsabilité ya hema madhamana wa justice kabati mrush nzima abo yashinda ya kingia ya posto ya heni hazia hai lewa ini ya define tiyo iremontewa donc ya define tiyo iremontewa contre ya hema raya abo mjo subuti ni crier haut et fort et dire que c'est un coup d'état ya destiné wa haruma et population ni shemezize haini mwana mablo hanu ya rengezi hadar zahe ya retu wanru wajile wowo sha lewo inu ritililie shababi tena izo ndizo njo mwambiani ritililie shababi tena barlemewa lewo yezijirwa mwanti hatu ramba inu tikao ngiona madhamana ngiona manotable ngiona jau ike wamba haringa bandu wa voti zende zaka ukhezi separe o akomori ze votizo ngari wombao yeseni ngari rongoza weseni ani banwiliyo irengeze domana za hayo ngari parao eze prefecture za komori pia kesa soit angazija haunzwani haumwali ze prefecture ngebili zirengeze za pia parce que population yijuha mago sonziani ngebili wajasure zo manza ukaya watike mwana mkomori ujotombe parce que ye situation inu wando wa hali ya dara wakahijua waitataza walitatazizayo ukaya bane mwana mkomori de akautahabanu yede angamiziwa ukabanu yinu separation de akautahabanu ukahari yabwa basa ye solution yondo ukana nzuani wende zao
mwali wende zao halafu ngazi ja ibakishe na zale nkodeni yo de situation ikao ngeji presenter o harwema siwa hatu kabati ujokubali leo eka kesa soit policier mzwani hao mngazija hao mumwali ujokubali nzima yabo ya ulile mre mwananya wakati kao ngarjuao izatumani mwabana riele waranzi jana izatumani mwabana pourquoi ma candidat yalo ma opposition wanu ambwa ma opposition watoshinda wahundu fursa wakaba mwija wahabili ukanga bovoti wahabili ukanga joka ukibwa shakwa jashinda wakaba mwija wahundu solution ya ukanaze voti zinu zibire kirasmi shaukalewo voti kao wandu wa siasa wakauzira lewo inu wanati wajuka hangamia iplasi hao wakahanza wato wana mashababi fidia zinu pia wazikostate izo ndrabu ranzo wakati wendo seni watura sevewa ne president moseni wajua ezijiriu na singa tumobanu haku rimwabyenu kaya on a refusé d'aller au vote et on refuse aussi que les jeunes comoriens tombent cette fois-ci. Encore une fois. Non au massacre. Non. Namwede, mwata haini solution de kowita, danya zadi. Haubo mumikeze voti, mumrelti, ya kenti ya dunge. Woko dictateur kao hasange yabo kanakauru habu, harmonisanizo. Sha kastutaha ye majoni ya komori wa ulowa hasibabu deze voti kao mzijua ranzi hale rahamwe jeda mzijua nyuti pia leo yuko maheda mto ize voti za tutolwa ni urudi mtanganyiha mada hili mwatanganyiha juzi mwaripara ni urudi mtanganyiha proclame kaya ize voti ngabidi zitolwa chaka jamona ni mwatanganyiha karjamona ni e solidarité mwafanya semblant ma solidaire. Vous avez fait semblant d'être solidaire au moment avant les votes. Avant les votes, tous les candidats se sont trouvés entre eux en train de discuter. Vous avez pris l'initiative d'aller jusqu'au CENI. Ensemble, vous êtes restés ensemble des heures. Pourquoi Léo, vous n'avez pas trouvé la même idée de vous rassembler ensemble dans la même situation et proclamer que le vote doit être prononcé selon le déroulement des votes. Chalewo haini mru ngodo padewahe harma 6 candidats. Il y a 5 candidats qui se proclament que moi je passe au deuxième tour. Tous les 5 candidats, ils vont passer comment? Expliquez-nous. Certes, vous connaissez mieux la politique que nous. Alors appliquez vos connaissances. Réunissez-vous. Surtout, empêchez que les jeunes comoriens tombent à votre place. Parce que c'est une mascarade que vous avez organisée tous ensemble. Tous les 6. Et aujourd'hui, tous les 5 candidats se disent que moi, je vais au deuxième tour, l'autre, il va au deuxième tour, l'autre, il va au deuxième tour. Alors, puisqu'on ne peut pas avoir 5 candidats au deuxième tour, réunissez-vous et trouvez une solution vite avant que le pire arrive à notre pays. Wassalamu alaikum.